Ake silungiselana ke macingwanyana nje imkhonto buya ngapha sazi kahle phela labantu abanemali ubahlonipha kabi kabi wena ubusalunga ubusathule nje kanje ngodouble pattern osenza umchunu evalelwa lapha engene ekhulu ukuthu asikuzi ukhuluma ngeADO committee asikuzi ukhuluma futhi nangemadlanga commission ngoba ithinta umuntu wakini omuholi kwaSAPS kubolile awusho lutho awuthuki umuntu nanani lapha lento okhuluma ngayo yonyazi unyazi luyaphela yena ukuthi luwushembe luNkulunkulu wamaNazaretha uma ngabe sekunomotsipe ukhona lapho khona unyazi ake kushiye khona ukuthi yena usewunyazi usewumuntu ahambe ovela kuma camera ikuphi lapha na unyazi macingwana lihamba nabafundisi bala abantu abarepresent ibandla unyazi nanoma ikuphi lapho lihamba khona represent ibandla ngoba kwazi ukuthi luwumuholi wakashembe wokuzalwa born by nature uyayazi lonto leyo sekhona lapho ufuna lishintshe khona imali nomtsipe libo somabhizinisi kuze kube necamera nabafundisi siyabona abafundisi lapha nomkhwanazi abanye ngibazi ukuthi obani umkhwanazi lo wasegoli hayi macingwana kahleni excuse me ndabezitha ubusalunga usathule ngoba nakho zimele kabi umuntu wakini lapha usenze ungakhulumi ngepolitiki bekumnandi engathi nje ubungayibamba kanjalo nje ukuthi ukuthulisa ukuyibukela ukuthi yenzakalani ngoba kulamalanga lawa ama comment akasikakazi ukwadinga macingwana until ucommente ngodaba lana yonke into eyenzakalayo okuthinta isizinda isisekelo seningizimu Afrika yonke kade kukhala even ngisho ngangezwe lakhe ngoSAPS ethufisa ukuthi izwe like linikwe naliphathe kusho ukuthini lo nto leyo uyamhlonipha ungangezwe lakhe macingwana but bekumele ube nendlela yokuthi mhlambe nawe uveze ilaka lakho ukuthi ay mate omdala wensuku akaphathekile kahle la nala cha nawe kuyazwela impela kubi but you decided to remain silent ngesimo sani sokuthi unemizwa mangabe kubhekene nawe noma kubhekene negazi lakhe ngabe ihlobo sakho lena nje yonyazi le nto leyenzakala laphana kungcono kube yenzakala endaweni ezimfihlalo sekukaningi kwenzakala even nama artists nanosomahlana nani macingwana lungise le nto leyo yantha imkhonto lapha impela uphaphalazile kakhulu kanti besakubona nje lapha kude futhi uyithulela ungakhomenti ngalutho izwe liyabhubha lapha umkhwanazi wayeqala into awukhomenti awusho lutho siyabona futhi ukuthi ziyamkhalela ke nolokhuzana laphana engabe ubhuti wakho omdala engabe ubaba ekhaya engabe ubani umacingwana umhlonisho lapha usenza umchunu ile nto lesilindele ke kuwena ke nanoma yinini silindele lokho nje Ayike nganza ukuthi akuphelanga isikhathi singakanani izwakele lapha neclip ukaSiya Meza lakade ebhekise khona kuyena umacingwane sibonile ke namhlanje sokuvela lapha nepost ukuthi ungezwe namhlanje ngo7 uzobe live lapha na kezo address zona izinto ezithintwa ekukhulunywa khona lana kwiclip angezokwanda kakhulu nathi futhi enye voice note kamadlanga lapha na empela lapha na kaSiya emfoka Meza lapha nakhuluma kabanzi nokuthi ke uyabonga ukuthi ungezwe izwile lapha na ke lapha inkulumo ayikhulumile ngakho ke uyabonga kakhulu ke lapha na nathi clip nganza kwethu ke ekhulaka kai uSiya umfoka Meza hayi usungakhala nje mfowethu siyabonga kumacingwana ukuthi mangabe simmemeza sabele duzana njengeshiphi sesifuna ukumuzwa uthelana uzothinta izinto eziphathene nobukhosi bakwaZulu imadlanga commission angazi ukuthi uyishiye ngapi iADO committee ngoba lento zihambisana kubo ubukhosi bakwaZondo uPambatha kaMancinza laphana uMalusi kubo ubukhosi bakwamkhwanazi kune conflict engengayizwa le mtubatuba ngasekhaya kuthiwa ikhona ake sizwe ukuthi uthini whether ukhuluma uyadavuza indavundavu noma mhlambe uzoba neprofound statement kuleyo nto leyo siyabonga nje ukuthi masimmemeza akwazi ukuthi arespond njengomuntu owayibeka wazi warecognize phezulu ehlalweni sakaZulu kwathi umongameli wamabhinqa kusasa soba sinaye ngiyobe ngimlalele straight and bengifisa ukuthi ngivele ngifikele emathuba yazi lapha ezobe khona ngizobe addressa khona ya ibalekile le nto le yazi ngisazokuyazi yangifikela le nto le but ke siyabonga ake sizwe ukuthi kuthiwani kusuka phi kiwa kuphi nezo ibalekile kumele ukuthi sizwe into kanjalo ngoba uhlezi ethu neutral transparent lesikhathi lesi ku right thank you